Саба программасы devam ете, сайғылы достар, ve мына кенеде яңы оқу мевсімі ақында айтамыз, о башланды ve енді еп devam ете. Қырым Федераль университетінің Таврия академиясында Қырым татар ve шарқ филологиясы факультетінде исе оқу процесі насыл тізілді ve bu senesi bazı bir denişmeler oldu mu? Tamam, bu hafta bizim nevбеттегі субъектіміз olacak. Ve bizim studiyamızda Идея Меметова, филология илимleri намзеті, доцент, Қырым Федераль университеті Таврия академиясының Қырым татар ve шарқ филологиясы факультетінің Қырым татар филологиясы кафедрасының мудирі. Selam aleykum. Hoş geldiniz stüdyamızға. Sağ olun. Nasılsınız? Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizge hayırlı olsun. Sağ olunuz. Keyifleriniz güzel mi? Allah'a şükür. O kadar güzel hava. Allah'a şükür sabah durduk demek her şey güzel. Evet, endi sonki sıcak günlerinden keyiflenemiz. Endi sinoptiklerinin sözlerine göre yakın gelecek haftası endi bazı bir salkınlayacak. Ama işte bizim bugünkü mevzumuz bu değil. Bugün sizin fakültetiniz ve kafedranızın işi hakkında laf etmege isteyimiz. Mına aytkanımız gibi yanı okul mevsimi ve bu senesi aslında hem de üniversitetler, hem de mektepler, hem de başka müesseseler biraz formatını deniştirmege mecbur oldular. Ve mana yanı okul mevsimi başlağanının studentler için bazı bir denişmeler oldu mu? Ya, bu yıl bizler her yerde olğanı gibi bizim yarı okuğumuz distans şeklinde, yarısı ise offline deyler ya ona. Yani %100. Distans şeklinde nasıl bu leksiyalar? Yani men belesem mında bir mantık var. Ne sebepten? Çünkü leksiyаны bергende elbette bunu nasıl olsa da distans şeklinde vermege mümkün. Bütün fenler boyunca değil ama çoksının, doğru mu? Güzeli o tarafta ki ameli dersler, olar offline, yani %100 geçirileler. O taraftan talebelerinin hocanın görüşmege imkanları ola ve men belesem onların leksiyalarda anlaşılmagan yerleri olğanı zaman ameli dersler ona yönelişlengen men belesem, sizler onu pek güzel anlaysız. Şu sebepten o zaman hocanın görüşüp bütün bu anlaşılmagan meselelerini çözmege imkanları ola. Aslında bu hafta çeşit hocalarının çeşit fikirleri var. Bazıları aytalar ki distansiyon okuşunun tek müsbet tarafları var. Bazıları aytalar tek menfi tarafları var. Aslında öyle olmamak gerek. Sizin fikrinizge göre mana distansiyon okuşunun müsbet hem de menfi tarafları nasıl? Bana kalsa distansiyon okuğunun müsbet tarafları yok baba. Menden soracak olsanız. Çünkü ben belki de eskiden çalışıp alışkan adamım. Belki de bilmeyeyim ne tesir ete. Belki bugün aytam da bizim bu tekniki vasıtalar cihetten o kadar yüksek derecede yok bu cihetten. Ama talebelerini görgende, talebelerinin gözlerini görgende bu bambaşka şey. Şu sebepten evet offline çalışmanın bayağı men belesem imtiyazları var distans şekline bakanda. Demek student talebe bütünley bu üniversitet muhitine dalmak gerek. Böyle Menimce ya. Oturup Ama sabır etip. bizler anlayımız da zemani kemanesine göre değil de zemanesine göre. Şimdiki vakitte ona da şükür edeceğimiz. Hiç olmaganda yarı-yarıga offline çalışamız. Ona da çoktan çok şükürler olsun. Men belesem siz aytkanыңыз gibi hem de hoca studentlerinin közlerini görmege gerek, hem de talebeler bir şeylerini öğrengende hocanın duygularını, onun közlerini görmege gerektir. O zaman daha yaxşı menimsemeyecek men belesem. Mında da başka bir taraf var. Bizim talebeler bu distant oku derecesine daha yetmediler. Onların bu distant oku az olsa da Rusça aytkanda расхолаживает деген şey var ya. Onlar azıcık bütün bu mesuliyetini közögüne alıp olamaylar. Hocanı görgende başka. Hocanı görmegende ise bambaşka. Bu şey de var. Onun için men belesem ya ona vakit gerek ya da umutum var ki belki bizler kaytırmız böyle bir adi oku şekline. Şu leksiyalarını da dinlegende sonra yaparım, bir saatten son dinlerim, akşam yaparım, sonra ise yarınға kala. Men belesem dersler vakitinde olganda ise endi kelesin, dinleysin, isteysin mi istemeysin mi ama barmak gereksin. Tamam şu vakitte. Muhit degen şey. Leksiyada oturgan talebelerinin arasında muhit pek mühim rol oynay.
Evet, pek doğru. Hem de disiplina соңола. Мына яңы оқу yılı başlandı. Bu яңы оқу yılı абитуриентлер жетінде насыл берекетлі ме, пек берекетлі дегіл ме? Башта бір неден башламақ керек. Біздің бұл ел еркезін хабері олғаны кебі, екі тіл бойынша мутихассислықларымыз açılған еді. Бұл бүтін факультет ақта айтажақ olsam, bu Kırım Tatar tili ve edebiyatı ve İngiliz tili, Türk tili ve edebiyatı ve İngiliz tili, Fars tili ve edebiyatı ve İngiliz tili, Arap tili ve edebiyatı ve İngiliz tili. Yani sizler anlағаныңыз gibi İngiliz tili ve edebiyatı değil de İngiliz tili. Belki de bazıda böyle bir sual peyda olmak. Ne sebepten tek til? Çünkü bizler bu nasıl айтайын, vaziyetini көзге алып та, мектеплерде, башқа бір ерлерде İngiliz edebiyatı оқылмай балалар. Бізде тек İngiliz тілі öğrenilеді, doğru mu? Şu себептен bizler бұны көз өгіне алып, бөле қарарға келдік ки, bizlerге мына bu İngiliz тілінің компоненті етер. Қошма оларақ. Бір тіл ве да қошма башқа бір тіл оларақ. Ama қабыл компаниясы ақта айтажақ olsақ, мында мен белесем еркез зорлықлар чекті бұл yıl. Çünkü mında bir sıra sebepler var. Hem de bu sebepler belki de bir taraftan öyle bir objektiftir ama subjektif söyleri de var. Yani adamın şahsına bağlı sebepler. Eğer bizler böyle objektif insanға bağlı olmagan sebepler ақта айтажақ olsақ, ne tesir etti kabul kampaniyasına? Başta bir mına bu 3 aylık devamında sürgen samoizolyatsiya деген şey, doğru mu? Evet. Çünkü bu yerde afsuski çok hocalar talebelerge yanlış malumat bildirip, yege bermeseniz de Ali oku yurtuna kirmege imkan olacak degen malumat berildi. Talebeler ona işanıp, yani bizler yege bermeyeceğimiz de Ali oku yurtuna gelip imtihan berip okumaga kireceğimiz. Bu bir. Ikinciden, Rus edebiyatından yege vermek gerek. Rus edebiyatından yege vermek için mında ballar ne gerek başta bir? Okumak gerek o edebiyatını. Afsus ki okumaga sevmegen adam o yegeni hem de berip olamaz. Hem de belki de onlar okuyunluğunu tap o kadar tasavvur etip olamagandırlar. Bilmeyim. Bazıları mına misal olarak meni haberim olğanı gibi yarım adamga yakın bu yegeni kerek derecede berip olamadılar. Çünkü bizlerde mına bu en aşağı derecesi 40 bal edi. Olar ise 39, 38, 36 ve ilahri. Şu sebepten bizler olarını ebet vesikalarını alıp olamadık. Bu eki. Üçüncü tarafı, bu tamamen o subjektif tarafı. Bizler Kırım'da eki Ali Okuf yurtu olarak biz ve Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti. Ama mında bana bu şeyini aytmaga kıyın ve ama aytmasam da olmayacak. Mında insaf ve terbiye olmak gerek. Bizim talebelerimizge telefon açıp da поздравляем вас, обманули деген laf olmamak gerek. Çünkü bizlerde bu şaka değildi hocalar. Bizler açkan son bu mütehassıslıkını. Bu ebette bu öyle şey var. Hem de o ilan etildi. Şu sebepten men belesem bizler zenadaşlar olarak bir-birimizge kol tutmak gerekmiz. Bağışlarsız. Kol tutmak gerekmiz de hem de başka taraftan herkesin kısmeti var. Elbette. Çünkü bizge gelecek bala anda barmaz ya da anda baracak bala bizge barmaz. Şu sebepten mına bunu közge almak gerekmiz ve öyle çalışmak gerekmiz. Ama daha bir şey var. İlk adımlarını atmak kıyın. Bu birinci yıl. Şu sebepten men belesem bizler başta bir başlayıq. Bizde İngiliz tilini hatta bir institut иностранной филологии деген kısmımız verecek talebelerimizge. Ve şu sebepten men belesem yolcu yolga yaraşır. Mana bu senege baksaq, mana birinciden Kırım Tatar tili ama ikinci til de var ve şu tiller arasında en popüler soyu qaysı? Mana ayttınız İngiliz Kırım tili. Tatar, Türk. Yok. Yok, mana birinci Kırım Tatar tili, ikincisi hem de Türk tilini öğrenmege mümkün. Yok. Yok. Olar Bu farklı dört kete. yöneliş. Men de şimdi bu fakültetini bitirdim de bunun için Lila'nı düzeltmeye tırışam. Doğru anladı Lila. Belki de men yanlış anlatkandirım ama bizde dört yöneliş.
Ага. Зор yöneliş. Мен шымды шуақта айтам, менің білгеніме көре, енді екі тілні бірлештірмеге мүмкін. Эр бір тілге инглиз тілі қосылacak. Бір юқарыда айтып Аңладым. кетілген тілдерге, Зор Шу yöneliş. тілдер хақында айтсақ, ең популяр сойлары әлбетте қырым татар тілімен белесем. Қырым татар инглиз тілі. Doğru mu? Ya da başka tillerini böyle... Алла берсін, өлі олсын, ама. Иншалла, мен белесем өлі күнлеріні де біздер көрерміз. Ама мында бұл милли менлік олмақ керек. Олар, иншалла. Ама егер біздер мына бұл қалған үш тіл ақта айтажақ болсақ, түрк, фарс ве араб тілдер ақта. Биыл пек чоқ бала Русияның материк тарафындан келді. Емде мен белесем 60%-ға яқын бұл келме балалар. Біздің қырым балалары дегіл. Оларны пек мерақландыра. Емде айры жақайд етмек істер едім. Оларның білгі севиелері де, машалла. Олар өлі бір бая. Олар аңнайлар, қайда оқымаға кіргенлеріні. Олар бұл факультеттен не істегенлеріні білелер, аңнайлар. Яғни, бөле бір насыл айтайын, мейін жеттен аңнап, фарқына барып оқымаға кірген балалар. Асында башқа халықларының векіллері да чоқ бөле турк, фарс, яда араб йөнелішінде оқымаға кірелер, ама қырым татар йөнелішінде да чоқ қырым татарлар. Шынды сіз қырым татар кафедрасы хақында айттыңыз. Қырым татар... келген инсанлар... Жоқ. Умумен алғанда, мен факультет умумен, мана бұл турк, фарс ве араб бөліклері айтқаным заман. Біздің бөлігімізге де бұл ел қысмет олса бір рус қысчығы кірді. Ойлады ола, ара-сыра? Ара-сыра ола. Емде о ғияби бөлікке дегілде, күндізге бөлікке кірді. Бақармыз. Шынды бақыңыз, бұл программа, бұл саатлар екіге бөлінecek. Mesela қырым татар тіліне кірген, оқымаға кірген инсанлар, енді қырым татар тіліне öğrenecekler, инглиз тіліні. Nasıl yarım bölünecek mi bu saatler ya da қосылacak? Olған саатларға дауыс не қосылacak? Жоқ, әбетте, мұнда қосылмақын чәресі жоқ. Оңа оқу план дегенше айталар. Онда 240 кредит. Яғни жеме оларақ 8640 саат. Бұл 8640 сааттен, бұл насыл айтайым, егер біз мұна бұл умуми олған фенлер, фельсефе, информатика, иқтисадият, рус тілі ве иләқри, оларны алып ташласақ, қырым татар тілі ве эдебияты ве инглиз тіліні алсақ, 3 пайда 1 пайы инглиз тіліне, 1 пайы қырым татар эдебиятына, 1 пайы қырым татар тіліне олacak. Мұна қарарнен тасавур етмек үшін бойле тарзда бөлінecek саатлер. Мына енді сентябрь айы аман-аман соңына келе, ама да студент олмаға етішмеген инсанлар олса, олар енді кірмеге фырсатлары бар ма да? Я да енді бұл набор толысынен қапалы? Қапалды. 18-іне қадар илан етілген еді қошма набор, ама о да 18-іне қапалды. Енді бүгін бізде қачы? 24. Енді бір аман-аман бір афта. Қапалған афта. Ама насыл олса, шынды бұл кафедраны бітірген мезунлар енді қырым татар тіліні білген қадар инглиз тіліні да енді білежеклер. Бұл да яқшы тарафы. Мұтлақа. Чүнки инглиз тілінің мен белесем біздер тарафларына аксеттірмеге тырыштық. Бұл базовый, академик жеттен, коммуникатив. Көргеніңіз кебі лаф етмек, грамматикасыны білмек, де мұна бұл академик дәрежесіні де менімсемек. Бұлар епсі кереклі саат, бөлі бір кереклі көлемде берілежек. Яқшы мутехасызлар дерс бережеклер ве Аллах қысмет етсе, мен белесем нәтижелері яқшы olur. Асында мен оқығанда біле анда инглиз тілінден дерслер пек жоқ еді. Ама сіздің заманда о саатлер бүгінгі саатлерге баққанда азжа. Азжа. Емде бөлі базы студенттерінен лаф еткенде, олары базылары бөлі айтайдылар. Мен іште мана инглиз факультетіне кірежек едім, ама онда пек қиын. Бұның үшін мана бұл факультетке кірдім. Ама біздер нені айтмақ керекміз? Инглиз тіліні бітірген балалар, инглиз факультетіні олар диплом ішлеріні рус тілінде қорчалайды. Біздің факультетімізді бітірген балалар диплом ішлеріні инглиз тілінде қорчалайды. Бөлешілеріні де біздер көрген еді. Емді үйлері де мен берлесем көрерміз. Украина заманда диплом ішіні инглиз тілінде қорчаласаң, саңа аман весиқа беріледі.
Сен дерс бермеге ақың олайды, вейлі ақыры. Шында азычық пытрақлы жа, ама оның да yolu tapıла. Сөбетіміздің башында айттыңыз ки, студентлер бұл студентлік мұйтыне толысынен далмақ кереклер. Мына дерслерден, лекциялардан ғайры шу мұйтына да нелер ярата. Чешет конференциялар, мастер-класслар, концертлер ола ма? Мұтлақа, бет. Біздер татарлармыз да болар. Біздерде мұтлақа бұл. Концертсіз olmaz. Концертсіз olmaz, я. О, концертлер бет пек оле бір мұйым дегіл, ама конференция жеттен. Біздерде мұтлақа мұны октябрь айында келіп отыра, талебелер арасында. Талебелерінің ожаларынан бері конференцияда иштирак етмеге имканлары олacak. Өздері де айры иштирак етмеге имканлары олacak. Бұл бір. Екіншіден, бізде қызмет олса, Böyle birinci kurslarını, büyük kurslarla tanıştırmak merasimi olup keçi. Yani onlarını bu bizim Хорантам muhitimizge kabul etmek, tanış etmek, onlar korkmasınlar, herkesini tanısınlar, herkesge selam versinler. Çünkü afsus ki bugün talebelerge böyle şeylerini de öğretmek gerek. Ve men belesem fakultet konu деген şey, bu pek büyük bir şey. Men оқығанда бұл ең бұйық байрам еді. Менің де білгеніме көре, ең бұйық ve мұйым байрамlardan бірісідір. Çünkü onu herkes bekliyor, yıl devamında fakultet. Bu gerçekten de yaxşı da bizim fakultetimizin konu barge geliyor, ya. Ve şu barda endi bayağı bizler bolduramız işlemekten sentyabr ayından başlap. Ve endi mart ayında, endi mayıs ayında uzak değil. Ve onu da közge alına degen gibi. Ama bu birleştirgen bir nesnedir men belesem. Bu pek mühim bir şey. Çünkü birlik olğanı zaman, o zaman hem de çeşit türlü yaxşı şeyler peyda ola fakultette. Beraberlik, birlik, bir-birini anlamak. Bizde mına bu bizim muhitimiz ayrıca neni kaydetmege ister edim. Bizge kelgen ballar Kırım tatarları olmagan soylары. Olar yarım yıl, bir yıl keçkenden son bir здравствуйте dep selam bermeyler. Hepsi selam aleyküm deyler. Mına bu men belesem pek mühim bir şey. Fakultetinin muhitini aksettirgen. Bazı bir talebeler bizde bakalavriatını bitirip de Kırım tatarları olmaganları. Magistraturaga başka bir fakultetke ketseler kanaglaylar. Çünkü olar ketken son farkına yeteler. Bizim fakultetimiz gerçekten de başka bir şey eken degen. Böyle bir, men belesem bu hepsi, mına bu, belki de fakultet pek balaban olmagаны sebebinden. Belki de men hep bir işanmaga isteyim, bu muhitke bağlı bir şey. Kırım tatar muhiti en birinciden. Çok sağ olunuz bugün kelgeniniz için. Biz muvaffakiyetler tileymiz sizge bütün işlerinizde ve umut etemiz ki bütün kıyınlıklar geçecek ve hem de okuv prosesi ve başka bütün tedbirlerinde adi şekilde geçecek ve hocalar da endi sevgi ile, memnuniyet ile bütün leksiyalarını, bütün işte şu derslerini talebeler ile beraberlikte geçirecekler. Çok sağ olunuz siz bizim seyircilerimizge ne tilemege isteysiniz? Başta bir sağlık, ikinciden insaf, üçüncüden de men belesem tilimizge sevgi ve hürmet. Mına bunu men ayrıca kaydetmek ister edim. Çok sağ olunuz. Aslında men de Kırım Federal Üniversiteti Таврия Академиясының Kırım Tatar ve Şark Filologiyası Fakültetinin mezunu olarak sizge bu fakültetini tavsiye ettim. Bunun için endi mana Ede hocamız aytты, bu sene endi mümkün değil ama gelecek sene abituriyentler mutlaka bu fakültetke okumaga kirsinler. Bizim yayınımızda ise Nebatat rubrikası devam ete seyretemiz.